esas horas bruscamente de gestiu, a cama e sole, quando sa sagra si ponen a ballare, Maria Pettena est infatti sus caminos, o a las alas acusabida in quirca de gustos pizzinnos desobedientes que non queren abarrare in domisoro. Maria Pettena est una feminalezza, bezza, ispirurtia, io che sa uccamanna, so cruzzichitoso, sardente nigedas che isupiche. Issa è sempre in quirca e pizzinnos, prosicheror manicare. Pregusso sarmamas los abierti in zobilande, a barra in intro, in fora saber Maria Pettena. Issos, obbedientes, a barra in domisoro.